kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanamli sa anak ka. Schedule ko nga agpasalon ita, nanang. Ay nawaw. Kano laang idinaudi ang nagpasalon ka ah. Amo yumat, at ikinapintas ko ti puonak, nanang. Sana mabalin nga urayag amalo siya nga, sakbay nga agpasalonak. Ay, hehe. Ang mga noad na tekstram dita, anak ka. Apay ko mananang, Kaya't ko kumamot agpasalon. agpalas kayo nga rod. Ilibre na. No problem, nanang. Ada kwartak. Siya kung ti makamo iti pagpasalon mo. Mabiit lang nga raw, tagdi gusak. Urayan na, anak ka. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo iti anak ta, Rosa ba kayo? Mapan kami iti may sa asikat asalon dito'y lugar tayaw lakay. Kasano nga iti trabaho iti garden tayo? I-reschedule mo pa ilaang lakay. Ay day, saan na mabalin ah? Ma-overlockit di tinatayang no saan na maapit ita. No kayat mau, agsapol ka laangan iti purdiyaam. Sayang mate. Ay basta, saan ka matulungan ita? Taada tilakad mi kinilisa. Ilibre na kalakay. Pangalan na kumay ti kwarta, awan mo ti trabaho na. Basta kwarta na ah. Saan man akum kumpormi ti salsalud-sudam si kaadaw. Iso pa'y kit di apakataktakan mi nga gina. Ay picturean nakman, Lisa, nakaw. Itay pa'y nga agpapapicture kayo, nanang. An-anuan nyo ay Ay nawaw, tapno at damot maipos ko iti Facebook ko ah. Anya? Tapno saan nga ibagadag iti gagayim ko, ang mamirmiraot da tao. Ipakita nga dati kwartam, ken kabailan tati agbayad iti salon. Ala, mutuyin ta cellphone mo, ta picturean ka, nanang. Aha, kita amangan mat numadi ti angle. Ibirok mo no ka. Wan, siya kung ti makam mo. Ala, agawan nyo kiti, tanas ka na makawit tayo adagos. Adapay lakad ko, inton madamdama. Lisa, naka-order ako. Ay nawa, Jack pa'y nakita ti menu, Jerome. Ti paboritong tinorder ko. Alipatam ka di anay bagam kanya, dagiti paborito mamaka. Okay. Nag-order mo lang iti iyawid mo. Lukas ta, ada take out ko. Una, tapno damat ti maraman ang dagiti kabbalay mo. Ay na, agyaman na klaunay, Jerome. Kasta ka ti kayat tukan ka. Galante ka launay. Ang nanyaman na. Pagyamanak mo ta, tayo manugot ka nag-date ta. Agdate ta, gamasan akayat asawanday ta nga aklunan ka. Makasaganak mo't nga guray. Tapno amuta mo't lang ti tunggal may saan. Uto talaga tilong ko. Ano ti kunam? Akwa, mabisina kon kunak. Nagbayag mo ti in-order mo amakan. Huwag nga ron. Sige, panahon ka baby ta. I-follow up ko man ti order ta. Oh, makan para kada kayo ni tatang, nanang. Di mo ibaga nga damanan tinangilibrikan ka nakaw. Naala yun, nanang.
Ni Jerome ti sutor ko ang naggapuan dagita amakan. Ay, nawaw. Nagsaya at idi na palabas alawas. Adda manan tinangilibrikan ka. Ita, adda manan. Saan lang nga day tananang? Adapay kwarta nga inted na, ha? Ay, ikan na nga rudan ay, iti balato ka na ka. Inton bigatan, nanang. Nagasat kalaunay kadagiti agda-daton kang kanak ko. Managparabor da amain. Iso nga ro da jakpay kayat ti makirelasyon, nanang. Ngamin, no aklo nagtimay sa kadakwada. Sigurado asaan matan nga agdaton ti daduma. May mayat ti kastoy, nanang. Ado ti agdaton tapno adumat ti madawat. Aywan! Ubing kapay mo't anak ko. Aginjoy kapay mo't. Ni Lisa ka day tinangyawin iti makmakan ang nakaparabaw iti lamisaan, Rosa. Wen lakay, inlibre ka no ti sutor na. Amom ka da, nang tad kanupay iti kwarta kan Lisa. Ay, nawaw. Amangan mo no sa bali alalaki maninday ta. Awan pa'y nobyo ti anak ta. Mabalin na pa'y ti agpaaram, lakay. Wadagam. Nasayaat ka day ti kastangar aramidan na. Pagkukwartahan na nagiti agdat-datong keng kwara. Di mo pa'y kayat, tauray awan trabaho ti anak ta. Kat adda ti kwarta na. Adda pa'y mayaw awid na amakan dito'y balay. Pintas lang ti puunan na, lakay. Proud ka nga raw diti kastangar aramidan ti anak mo, No sino la ditat alalaki ti sumursurutan na para lang iti kwarta. Saan abasol ni Lisa? No kayat dagiti sutor na timangted iti kwarta ken kuana. Ay, nawaw. Pagbali na marupat kwarta tanak mo. No saan na kursunata di lalaki, ibaga na sa nakasta paggigidanan na ida. Di ka agsaw iti kasta. Ngamen, mairan-ranod ka iti kwarta ken makan nga iteda iti anak ta. May saka ba? Konsintim man ang daramig ti anak mo. Punaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam Shaira. Apay akas ta tilangham. Ngimisit kamat launa yan. Kimutong kapay. Gagangay tinagagat ang makipurdiya, Lisa. Kurang kalaang iti diskarte, iso akasta. Lusyang ka, iti katatrabaho. Nagasat ka, tauray saan ka ngagtrabaho, kat addalat ta kwartam. When tanapintas kan sexy, Iso nga adu ti mayat amangtad iti kwarta kanyak. Anya? Ibagak man langan tapnam mo. Saan basta-basta dagiti sutor ko? Baknang da. Iso akabaelanda nga itad ti masapsapul ko. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakitak a nagsarita kayo iti dayjay Alisa, anak. Anya nga'y tinagsaritaan yaw. Anya kumapay ngay nanang, inuy-uyaw nakmanan Apay ka no? Nangisit kan kimutungak ka no. Lusyang akon, gapo iti kanayon ko apa nagtrab-trabaho. Puskol ropa mo dayjay a babae. Awang karbengan na mangibaga iti kastaken ka. Naimbag kanukan kwa na, tauray saan ngagtrabaho kat agbiaglat ta. Wala, tado dagiti kachat-chat na pagdawdawatan na iti kwarta. Isuti ko nanay tay nanang, saan ka no basta-basta dagiti sutor na, babak nang dakano. Kaisumat ti sayang gusan. Iso nga ado ti kwarta na, taado ti sutor na pagdawdawatan na. Day ta tinakababae na nakaw. Talaga anagasat ano kasta nanang. Ay nawaw, di mo apalan ti kasta klasin ti babae anak kaw. Saan da nga agbyag no awan ti lalaki iti biyag da. Inuyaw mo kanumat ni Shaira di na minsan, Lisa. Pudno matimbagak tatang. Nagnisit, nagkutong kan agrup-rupa alos siyang dayjay asyayra. Wan, ngam napintas mag. Ay nawaw,
Ulitin man timbagam, tatang. Oray no kasjay ni Saira. Adayo na pimpintas ngam iti sika. Kunam ata adati itad dagiti sutor mo. Amang mangtid iti kwarta. Iso akaba ilam ti agpasalong. No awan dangay. Panagkunam kaday ket kasta tilangam. Amangan no agrupro pakapay alusyangam iti dayja Saira. Day tatijak ipalubo sa mapasamak, tatang. Ado ti sutur ko ababak nang. No maamuan da akwarta lang ti habol mo. Sigurado aliklikan da ka anak kau. No mapasamak da ita, awanan na. Awanan ti sponsor mo. Saan to ang mapasamak, day tatang? Amuyo mat. Maapil to'y anak yu. Agalas diesel ni tagsapa. Ngam di pa ilang agreng da ita alisa. Anya launay ti pagparikot ang lakay. Kanayon na maldawan ta anak mo. Awanan ta muna trabaho. No di maturog kan mga laang. At dati kwarta na dayjay, lakay. Kasta nga roda na kanayon. Di mo suruan ng trabaho. Namnamaan na laang. Itagdag iti agdaton kinkwana. Ay nawaw, umapal ka lang iti anak ta, iso akasta ka ador. No di mo suruan ta anak mo. Awan lat ammo kon Rosa. Daytag papintas lang ta ammo ng aramidan. Adda panunot jay tao, unay kamutin ador. Pagbalinumot abubog ti anak ta, nalay ngagbirok ni Lisa nga anak ta, saan taw nga agbisain. Mga iti apartment, nanang. Ay nawaw, sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Lisa anak ka. Wan, nanang. Nagkari ni Jerome kanyak. Sino a Jerome? Ti sutur ko nga agtrabaho iti abroad. Isu ti makamu nga agbayad iti abang ko, nanang. Anya? Katimat kwarta nga itad ni Edward kanyak. Isu ti pagpasalon ko, tapno napinta sa klata. Sigay. Agsapulak iti apartment nga asidig dito'y balay. Tapno mabalin yu ti sumarungkar, no kayat yu, nanang. May mayat matlang no adda bukod ko nga apartment. Tapno awan ti addo asa uni tatang. Pasensya ka, no italang anasong badak ti video call mo, Jerome. In another call kamot ngamin itay Lisa. Adda ka diti sa bali aka video call mo. Sana mabalin ang mama ni Jerome ti may papan kadadino kan Edward. Lisa, okay ka kadilaan? Wen, okay aklang Jerome. Awan ti daduma aka video call ko. Si Kalaang. Sigurado ka ha? Wen. Awan gayam. Na-receive mo ka diti insend ko a kwarta? Wen. In cash out ko matlaang itay. Nasayat mo't nga ron no kasta. Bayadam dagiti rumba nga bayadam ha? Agyaman aklaw na Jerome. Agyaman ak iti kwarta nga impawit mo. Lisa gayam ti agab-abang iti apartment ti batog tayo syayra anak kaw. Una nang nakita nga rod itay. Mayak tibiyag na nanang. When ata do ti source of income na. Sana all at dalat ti kwarta. Uray saan nga trabaho. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka asaan arumbang nga apalam ti kakasta abanag anak kaw? No sa anak siguro apangit. Kastamot siguro tibiyag ko itaan niya nanang. Kinapintas ken katay laang ti puunak no bilang laang. Ay nawaw, agtrabaho ka kay di anak ko. Kabalam mo ti agtrabaho. Dakas no may ruwam kay ti kasjay nga aramid anak ko. Kasanaw, no awanan ti itad dagiti lalaki ken ka. Sigurado amay kawa ka. May mayat lata no ti kwarta agas gastusam ket nagbanugam. Saan anaga po iti tao alok-lokwam. Kumusta ti anak na iti apartment na bangay? Mayak tibiyag na iti apartment na lakay. Talaga ka di proud ka iti anak mo, oray kasta ti aramid na. Una,
tanagasat launay ti anak ta lakay. Kaya kamo kada kayo agina. Basta kwarta ti saritaan. Kasta kayo. Ura at dati maagrabyado. Kasta talaga ti biyag lakay. Ay na, kaasing to ti anak mo no kasta lang. Mairuwam itinanam ay panagbiag. Anya launay ti pagdanagam ket biyag na mo dayta. Sa maysa, adaw dagiti lalaki amayat amang ted iti kwarta ken kuana. Awan lata mo, Rosa. Dumteng total daw ang mauma dagita. Panagbabayad man ang ti amang. Tsak matan makontak dagiti at tao. Itayak pa'y nga awag. Ngam di naman sungbatan. Ni Jerome nga ta. Isulangan ti awagak. Hello, Lisa. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Di ka mata nagpaw-paw iti allowance ko. Alawat sa tagos, ti saludsudam. When tawan pa'y man insend mo. Asino da Eduard Gandino? Ha? Isoda ka di ti makagapo. No apay nga ginga itakit di nakmaklon. Uno pod no tindanon da kanya. Akwart lalaeng ti habol mo kadagiti lalaki nga gataton gan ka. Saan? Saan na kasta, Jerome? Mani po dita. Di mo nam namaanan nga dapat ti maisen ko akwarta ken ka. Anya? Sayang dagiti kwarta na isesen ko ken ka. Awanan kay ti baeng. Oh, di saan lang? Si kalangay ti lalaki dito'y lobo? Saan ka matagwapo? Ado laang ti kwarta? Mapanak iti ayan ti anak ta, Ador. Apay day. Manungal dawon adi na replyan dagiti text ko ken kuana. Di na mulaangan imbitaran nga agpasalom. Naa. Salon pa'y laang tadda iti utek mo. Tanukas ta nga agpasalom ket ayabanak. Ita, saanen? Pamangan no awanan ti kwartana. Napintas mo ti anak talakay. No adda ti pumanaw, adda ti may sukat. Ay nawaw. Yak ka mo. Wapay akasta ti kapanunutan niyo nga gina. Nay, anyat na pasama ken kali sa anak ka. Kimutong kamutan. Sana kanang nangan iti manungal daw, nana. Na, apayaan. Awanan, nanang. Awanan ti send na nga allowance ko. Awanan ti sponsor ko, nanang. Ni Jerome ngay. Ni Jerome. Saanan nga agpawit day jay. Da Edward ka ni Dino. Jak amo, nanang. Jak matidan makontak. Anya? Awan pulos kwartak ita, nanang. Ay na, Lisa, aya. Apay mo't nga inuray mo akasta ti mapasamak. No awanan ti ipaw-paw itdaken ka. Nagsapul ka kuma iti sabali Di ka masayangan iti kakasta a klase ti lalaki. Adadag iti agdat-daton kanya. Tsak kaya tamamirmiraut mat dagi jay, nanang. Awan ti maitad da kwarta kanya. Jabak nang kumana, nanang. Nakitak ni Lisa itay nanang. Kimutungan. Nan, ano aya? Saan da ka nga impaw-pawitan iti kwarta? Iso asaan anang nangan iti apartment na nanang? No kasta. Awana, dagiti sponsor na nga ipanpanakil na kang kaiday. Naduktalan da siguro ti aramid na Adang nga ro di tabalay da. Nakitak iti garden day tay nanang. Madamang agtrab-trabaho. Ngimisit asigurado day chay. Usto no saan nakakatkatawaan. Makitam day ta. Nagsublimat lang iti sigod. Awanan dagiti big time malalaki amang paw-paw itken kwa na. Isu nga agrigat manan. Kung nagtumag kang kaanak ko. Addan to aldaw dagiti tattao akas iti galad na.
mo na akon nga gawid tatang. Nakapudpudot. Diyak kaya tingumisit. Ay nawaw, saan ang mabaling agawin ka, Lisa? Kas makita mo, saan pa yan alpas si trabaho tayo? Kaya't kunti agi na tatang. Ay, saan man ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Ang mga numatalimu dawak dito'y tatang. Kaba alam na ita, susuruan tagtrabaho. Tapno saan ka ama ikawa, ngawanin timang tagkang ka. Amo yung matadyak maanusan ti agtrabaho iti garden tatang. Di ka nagarterte, tasan ka baknang. Nukasta ka na yun, saan ka kagbiag no awan timang suportakin ka? Tatang. Itatawanan ti sponsor mo, agtrabaho ka. Kita makit nag-surrender da kiti sutor mo. Napintasak mo tatang. Sexy akpay. Ay, saan nga umno ti kinapintas kin kinasiksay? Laglagi pa ngawan ti lalaki amayat amang asawa iti babae asadot. Iti babae anam ay laang ti kayat na. Ay, nawaw! Di mo pag-interesante kwarta ti sabali a tao. Gagatam ti agtrabaho tapno magatang mo dagiti masapsapul mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.